Pogledajte koliki je porastao, molim vas. Sjećate se u vlogu kad sam pričao o njemu, znači koliki nije bio. Gledaj sad ovo. Međed. Kao što ste mogli da vidite, dobio sam poklon od braće iz Red Bulla. Stavio sam sve to u ranac. Tako da mislim da je ovo upravo ono što mi treba da se okrepim malo za ovaj današnji dan, pun izazova i pun raznih zadataka, tako da... Čekaj. Stani. Okreni Red Bull kad te se vidi kao da. Pomeri tu ruku. Je bilo u jedno kako si glup. Stani. Može. Ok ljudi, znači o čemu se radi? Današnji vlog je jedan moj dan u mom studentskom životu. Upravo sam bio na fakultetu administrativnih nauka, a.k.a. FON-u. Tu sam završavao neke stvarčice, a sada se prebacujemo, idemo u grad. Organizacija koju sam spomenuo milion puta na mom kanalu, u kojoj radim ja, a i kamerman koji me snima iza. Prikaži se kamerman. Ne mogu sad. Dobro. Bacimo sliku, ovdje slika. Organizuju projekat u jednom od najluksuznijih hotela u Beogradu. U pitanju je hotel Metropol Palace, koji ima 5 zvezdica i kako sam ja pročitao na internetu malo pre, cena jedne noći u tom hotelu je 144 €. Tako da idemo tamo da vidimo kako će nas oni dočekati i kako će to sve da izgleda. I koliko sam fake od 1 do 10. Ok ljudi, tu sa svojom drugaricom Anjom. Maki za kameru. Nju sam čekao, pa sad kasnimo zbog nje, ali nema veze. Tako da prosit ću ovaj put. Evo, već je noć pala, vozili smo se znači u busu jedno pola sata, a inače bismo trebali 10-ak minuta se vozimo, ali jebi ga, gužva neka. Idemo tamo. Ok, stižemo upravo. Evo tu upravo iza, sad ćete vidjeti. Sorry buraz. Znam da udarim čovjeka kamerom kad sam mlatio. Evo ga. Bam! Famozni Metropol Palace, 7.000 € noć. Vidim koliko ja imam, da imam dovoljno. Unlucky ovaj put. Ovaj lik kida fotke, ljudi, svi ga zapratite na Insta, znači lik ubija portret. Ja vidio, ja sam oduševljen. Ništa. Ćao. Moramo, kako se zove, biti pažljivi zato što je predavanje već u toku, mi smo zakasnili nekih sat vremena i sad moramo pažljivo da uđemo. Idemo. Ako se pitate zašto šapućem sve vrijeme, to je zato što se u ovoj sali ovdje pored održava predavanje, otvaranje, kako god. Onda ne smijem se derem, jer ako se derem svi će me čuti unutra i onda sam Kako ste vi, brate, čini ovaj projekat do sad? Evo, sjajno. Organizacija i to. Kako se čini organizacija? Mi se sviđa, ljudi su se stvarno potrudili, evo, ja nisam ništa radio, samo snimam. To je to, braća kamermani, to je ta priča. Sviđa mi se sve. Ovo možda najveći kisteniš od nas. Vjerojatno jeste. 100%. Tebi? Meni, iskreno, ja sam zadovoljan. Ja sam prošle godine radio već ovaj projekat i znam kako to izgleda sve, evo tu su ljudi, znači svi su tu. Svako mi se čudi, misli da sam repar s ovom kamerom, ali ne vezi. Vlogujem. Ne snimam nego vlog. Hoćeš vlog, dođi vam. Može ovdje. Ljudi, tu je sa mnom moja drugarica Natalija, koleginica s faksa, radi na ovom projektu. Kako su tvoje očekivanja za ovaj projekat? Jesi zadovoljna do sada? Jesam, zadovoljna sam kako ide, očekujem da ovaj projekat bude najbolji do sada. Tako da obvezno gledajte ovaj vlog do kraja jer će sigurno biti zanimljiv. Tako je. I usput me zapratite na Instagramu Natalija Donica Pesec. To je ta priča. Trenutno se nalazim u WC-u hotela Metropol. Možete vidjeti kako to izgleda, znači hotel za 5 zvezdica. Ovdje je jedino mjesto gdje mogu da se odvojim da pričam. Ovaj projekat koji sam došao da snimam je u organizaciji studentske organizacije STM. Došao sam njih tu da podržim, da vam snimim njih, a i za sebe. To što samo da vidite kako izgleda WC od hotela za 5 zvezdica. Pokazao bih vam još malo detaljnije neke delove, ali jednostavno ne mogu da imam pristup njima. Kolika je koža, brate? Ok ljudi,
znači trenutno sam ispred hotela, samo želim da završim ovaj vlog ovdje. Ukratko, ovo je projekat edukativnog i takmičarskog karaktera. Ukoliko ste student završnih godina ili uopšte student, preporučujem toplo ovaj projekat, jedan od najjačih na Beogradskom univerzitetu, to može reći i statistički podaci, znači 400 plus prijavljenih studenta ove godine. Znači ukoliko želite da steknete neko novo iskustvo, možda potencijalnu praksu ili radno mjesto, topla preporuka, čekirajte, vidite kako se na fancy lokacijama država, znači Metropol Hotel. To je to za ovaj vlog. Naravno, ako imate neko mišljenje, napišite komentare, a mi se vidimo u sljedećem. Do tada, peace out.